أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. hara musidɓe julɓe tedduɓe nokku fof ka wonɗon mi salmini on salminago islam. haray mi landike siɗon e jaam, yo allah taw hara ɗum, amma menen fa alhamdulillah haray meɗen e jaam, hayra wa afiya tan. haray inchallah hiɗen mari andintingol fi toɓɓere wotere ka kikiɗe ɗo, kono haray adi ɗum haray miɗo inna inchallah kala musidɓe adduɓe question ji ɗi min mi hendi ɗin ka lawol kisal, haray mi nattaniɓe réponse ji ɗin en privé ka whatsapp. haray ɓe ndaru ka whatsapp, haray réponse ji ɗin no toon inchallahu taala. haray si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, alhamdulillah wallahi waɗu toon hino yaawi moƴƴa yahugol. ɗe balɗe ɗo hiɗen inna suumaye daroto joni. hande alhamdulillah luttasi wona balɗe si ɗuuɗi ha tati suumaye yahay woni. haray ko honɗum falɗen andintigol, haray ko ɓe musidɓe meɗen wallahi tawayɓe hino wawi taƴagol julɗo, hara ko e hoore ko ala na wona na taƴodir fi tummo kala yo hollir kañum hino foori ma kañum ko lasili ɓuri oya. haray anden ko wiyete sunna ko ñentingol nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñentingol nelaɗo ka golleji maɓɓe, ka yewtereji maɓɓe, e ka mbaadi maɓɓe. haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe wonno ko ɓe muññotoɓe yaafo ko ɓe waɗa. hari ɓe muññoto ɓe yaafo ko ɓe waɗa, ɓe jaɓana kadi neɗɗo on nattirgol piiji ɗin sengo moƴƴo ngon lo bonkote. wata hay hunde iwrane sengo musidɗo ma julɗo tuumamo ko boni, ko a humpitaki taw nattir sengo ka moƴƴi ɗon, ko ɗum permetata ya wawu yaafagol mo so bonnima, ko ɗum permetata yo an e makko yo wawu huwondirgol. kono si tawi surtout an on jikkuma on hina moƴƴo, kadi kala waɗɗoma goɗɗum a nattitiri wonde ko jikku bonɗo on ma hollude, wallahi fanɗa e moƴƴa ɓe huwondirta, fanɗa e moƴƴa wona e ɓe jaatigiɓe ma. donc haray koye watta yila e ɗum ɗon moƴƴa. joni noon haray koyen andu cheytan himo hakkunde meɗen, kañum cheytan ko welata mo fof ko yiwgol ka julɓe nangodiri, ma hay ka heferɓe nangodiri, ko ɗum ɗo welata cheytan. haray no musidɓe julɓe tedduɓe anden aduna on ɗo himo raɓɓiɗi. haray neɗɗo ko haani yo wuuro e hoore jaam, yo wuuro e hoore talaqatul wajh, hentagol yeeso, yo wuuro e hoore huwondirgol e julɓe ɓen, yo wuuro e hoore yaafagol yaafodira e julɓe ɓen. haray ko iidi suti quelques jours, haray suumaye lanni. ko wonnum faala ɗen en toroto woni julɓe ɓen fap, wonɓe e darde ɓen fap ka laawol kisal ɗo, e kala ka nde yewtere ɗo wawi haɗoyde, kala anduɗo hino mari musidɗo mo taƴodiri yo geruɓe weldita ɗo ñande julde, hara ɓe waway salmodirde. si ɓe wawata salmodirde, hara ɓe waway noddidirde téléphone. si ɓe wawata noddidirde, an on sengo ma nana nde yewtere ɗo, nana o ma ko nelaɗo ɗo sallallahu alayhi wa sallam, itta kala cheytan ko wonno sengo ma, nodda musidɗo ma julɗon, hiwroɗamo, salminamo. wallahi ɗum ittata e ma hay hunde, bal ɓeydete. haray nanen makuje nelaɗo sallah sallam. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki hadis selluɗo, ɓe maki la yajuzu li muslimin, daganaki julɗo, nanen fota yewtere nde,
si daganaki julɗo jakayo kono harmi honɗum an yahjura akhahu nde o taƴoto musidɗo makko fawqa halasin ko ɓuri balɗe 3 no harmani julɗo taƴagol musidɗo makko julɗo ɓuri balɗe 3 fa yaltaqiyani ɓe fotta fa yuridu haza wa yuridu haza mo kala e maɓɓe ɗuro o yahara ɓe hirondirta wallahi musidɓe julɓe ɗum koko harmino dagaki few dagaki haray nelaɗon sallah sallam mbahiɗe yiɗi ɓe anden nelaɗo haɗi en ɗum no wawi noon siɗa andi neɗɗon ko bonɗo ma neɗɗon o feewa e huwodira ɗen hiɗo wawi ronkude huwodirde kono taƴagol ngol wonugol tuggata on tigi ɗum ɗon hino harmi gerentertoɗen ɗum ɗon few yo taw minimum an on tigi assalamu aleykum heƴay hakkude mum ma bonjour ma how are you sabi allah nala sallah sallam ɓe maaki turadu amalu bani adam kulle yawme l isnain wal khamis weeɓitete golleji jiyaɓe ɓen kala tenen e kala alkamisa fa yahfiru llahu li kulli muslim allah yaafo kala julɗo illa alladhaini baynahuma shahana sina ɓen ɗiɗo tawɓe hino taƴodiri konnagol hakkunde maɓɓe ɓen ɗon allah wi'a ɓen ɗon yo ɓe won ɗon hatta yastaliha haande ɓe welditi o fannama ɓe welditali ɓe yafatake few ɓe yafatake haray ɗon andi no jeyaaɓe golle mum jaɓetake tawɓe ɓen hino taƴodiri jon noon musidɓe julɓe tedduɓe wata taw ko horuɗen ɗo fuu ko juuluɗen ɗo fuu ko mudduɗen e ko zakkuɗen e dendangal moƴƴereji ko waɗɗen sabu tum ɓernde ko wiyete kon gros cœur haɗay yo ɗum jaɓe ka allah subhanahu wa taala tertoɗen ɗum ete kadi nanen yimɓe ɗiɗo taƴodirɓe sa faala andude ko hombo e maɓɓe habbo ka salmodirgol hinami yewti ko nelaɗo maaki wa khayruhuma ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe alladhi yabda'u sahibahu bisalam ko adiɗo hiwragol musidɗo mum o si yimɓe ɗiɗo taƴodiri adiɗo salmingol oya ko on ɓuri moƴƴude ɗum nami yewti dey ko nelaɗo muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ɓuri moƴƴude e maɓɓe kamɓe ɗiɗo ko adiɗo salmingol musidɗo mum o donc haray musidɓe julɓe tedduɓe wattane yila ko piihum yawita kun ni kono ko piihum mawnu kun ka allah piihum won kun danger piihum hulɓini kun wallahi woni taƴodira haray mi darnira yewtere nden hadis nelaɗo salah sallam ɓe maaki la tahasadu wata on añodir wala tabagadu wata on konnodir on faami wala tanafaru wata on pottodir wa kunu ibadallahi ihwana wone musidɓe julɓe jiyaɓe allah teddodirɓe wonon hunde wotere haray gere wonen hunde wotere no anda welata fii yo fo won hunde wotere kono huwodiren pottitoɗen taƴodirgol pottitoɗen ɓernde bonde pottitoɗen haaɗugol ƴiiƴan pottitoɗen miijanagol musidɗo me en ko boni sabi allah hay hunde ɗum nafata pottitoɗen jalousie pottitoɗen añugol musidɗo me en fihimo gayni sabi allah wallahi hay hunde ko nafata en wo ko so tawi e yiɗidirani sa añani musidɗo ma keɓal a rona e mo basal musidɗo ma nafima wosi himo mari donc ça sert à rien allah kadi o sendino piiji ɗin hakkude jiyaɓe mo kala o jonni ko mum ko añeten ɗo goɗɗo juroɗenmo duñenmo wallahi hay hunde lorratamo si allah no yiɗi mo hatta o e voliyato kadi no ewa ɓiƴowo ko puccitoto a ɓijiray ɗo puccitoroyato on faami haray sabi allah wattane yiila e ɗum reenoɗen sabi allah wata en bonnir golleji men sabu bonugol jikku wata en bonnir golleji meɗen sabu bonugol jikku moƴƴen jikku
mo kala yo geru moƴƴina hoore mum moƴƴina jikko mum o miijano musidɗo mum ko moƴƴi mo kala yo miijano musidɗo hoore mum kon selen ko boni selen taƴodirgol yiɗidira nen Allah subhanahu wa ta'ala yiɗa en haray eɗen andi komi faala yewde kon ko juste andintingol kono haray sabi Allah jippitoɗen mo kala yo jippin ɓernde mum nden fewtita musidɗo mum julɗo on ta en jasan kadi goɗɗo ngayka janfa wallahi ko Allah andi hombo ukkoto ton anden kadi ko watten ɗo kon fof feeñoye ñande dargal wallahi feeñoye mo kala noddoyte e hoore taggore nden ko kaari ni hino ko o waɗi kon hino ko o eɓɓanno kaari kon haray wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe enen kadi heɓen yimɓe kelɗuɓe hakkunde men heɓen yimɓe ɓe tawata ɓeeɗo en tambitike ɓe hikkanike e yeeso wattane yilam sabi Allah haray en torki Allah en fattike Allah tawno en juldere nden e jam yo Allah okke en ɓerɗe wawayɗe jippitagol yafodiren yo Allah subhanahu wa ta'ala hawten o fof o malna en ya rabbal alamin en torki Allah kala wonɓe ndaade nde yewtere ɗo taw hiɓe taƴodiri yo Allah newnanɓe ɓerɗe ɗen newo inchallah ɓe moƴƴintina ɗo e juldere nden hewtude ya arhamar rahimin kala kadi feƴƴinoyɓe nde yewtere ɗo mi torki Allah yo Allah danduɓe taƴodirgol yo Allah subhanahu wa ta'ala sayle ɓe taƴodirno yo Allah subhanahu wa ta'ala danduɓe bone taƴodirgol yo Allah jippin ɓerɗe men ɗen o waɗa en newiɓe o okka en ko wiyete kon qalbun salim yahoyen ko Allah subhanahu wa ta'ala yaaden e ɓernde hisunde nde Allah subhanahu wa ta'ala wi nden illa man atallaha bi qalbin salim allahumma arzuqna qalban salima ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.